Sima mako aduasa enum enabo apa eye nonso eho. Senia medi kan ekakyere wo se yede eye Dr. Osei Yaw Adutwum. Ono nso so aye nadwen se MPP flag bearership race no ono nso edne ho ahyem. Enti come January 19 ye kwa akoto aba no na yakwa akoyi obi a obekwa kogina mu ede ama eye party no se kandinia ose montu aba. The little that I know about him near April 9, 1964, and Oko a Jachi in the Ashanti region. Ya wo papai. Oko school, our Honma, the Beninia, the Bewie, a Kumasi High School, and Oko Kwame Nkrumah University of Science and Technology. A honomono and a kokunya a bachelor's degree in land economy, business administration with a major in real estate. Na papai, why a master's degree in education? So a ban education management there or you'll be a when you're akra ewobu from the University of Lavin, which is in California, USA. Or a PhD holder. So, me ka aye Dr. Hunsema, BECHEM wa ha. Sanse, ni juma wadi, ene ne bra wabo, danso. Wode ba aye Ghana hasia. Sisi ameno kasa die, or ye member of parliament, ema aye the Bosumche constituency in the Ashanti region. Ya appointeno, ema ne be deputy Education Minister in 2017 and afi osan ebabeye the substantive Minister for Education in 2021. Papa ye kasi ye kanasema oye instrumental in implementing the free senior high school education program. Ye betimi akase Ghana had significantly increase enrollment. The enrollment rates no se ye kasi ye kan improve access to even secondary education in Ghana. Ono and our science spearheaded the construction of 35 STEM senior high schools and 5 STEM universities across Ghana. As a woko awaso heya krampa bako esi honoma everyone obia ebetumi edi ho adanse. Ye votu Manebabeye the best performing deputy minister in 2019 by the Alliance for Social Equity and Public Accountability. ASAPA for Asada making. And facts investigative so womo the piece. Ye declare no Minister of the Year in 2024 by the National Union of Ghana Students, that is NUGS, for his outstanding performance and innovation in the education sector. Papa Mikasa me kanasema BECHEM. Even when you go to the US, or you're recognized for his contributions to education in South Los Angeles, receiving a certificate of recognition from US Congressman Sidney Kanlaga. Na ene papa yi kasamafo ewo menchen wa hase. Mene no eba bedi nkomo about Dr. Osei Yaw Adutwum. Papa ni nisu no say MPP ebre no so na wo kwa akoto aba akwakoyo kandini amana babedi party nanim. Ono ena dodo ona ento aba no emfama no. Why so? And why this decision? Fellas, good morning. Good morning. Napom. Yeah, madam. Nia maka about doctor nyina na mi bisa na say adenti na e was say doctor epese or go into this race and then inform on this very decision. Yo, minia edi kind mechia eti4 mechia nananom omoshe mantemu iso na machia party executives from region to constituency executives na machia mea minua former PC for 7 years or so honorable Bumankuma Festus
na afei nso makyia Dr. Kwakwa Afiri nnora ɛna mesi mu fin kran nti me bɛ start me dwumadie no wɔ baabi ani na me bɛ nyinaa no ɛsan sɛ na mete kaa mu nti na menkɔ social media nti na menim deɛ na ɛkɔ so nti mebɛduu ha anwummere bɛyɛ nɔnwɔtwe ɛkɔ nɔnkron na meso o ma menkɔ social media na menhwɛ nneɛma a ɛkɔ so as political figures deɛ tɔda biara sɛ wotumi hu ne ɛkɔ so wɔ wiase me nua mekɔɔyɛ no neɛ mehuyɛ no ɛma mehu dwire me na mɛfa wafidie so because Liberty FM deɛ ɛnɛ ɛsan internet nti no nkurɔfoɔ wɔ nkran koraa a wɔtie mu na memfa yɛ akɔ kɛseɛ paa ɛma yɛ ayɛ nua Member of Parliament for Akwatia Honorable Ernest Kumi obi a minim ne yie paa sɛ 2016-2017 yɛn nyinaa yɛ decide sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ sua mmara kakra nti yɛkɔ law faculty nti na ɔno no di m'akyi sɛ ɔno ne Honorable Akandomo ɛne yɛn nyinaa yɛkɔyɛ saa degree program no nti ɔyɛ obi a minim ne yie paa na bɛdu yɛ no mante ne yareɛ a bibi saa abɔ MPP amanyokuo nyinaa no yɛn nyinaa ɛbɛma yɛn ho yɛ akɔ sɛ Nyankopɔn na ne yɛ ɔyɛ no nkwa na ɛte aseɛ me nua Honorable Adutwum ate asim na ɛhyɛ aseɛ no na akɔyɛ huhu ebi sɛ ɔbɛba ebi sɛ ɔmma ebi sɛ ɔbɛba last month and I granted some few interviews and last week and so yeah interviews akra then who be here say Honorable Adutwum ne papa koko kuani ne maame nso yɛ kuani ɔmo bɛdɔ wɔ wasa memfi kuro bi hɔ yɛfrɛ hɔ Antobam enti abra na osua nyinaa na okɔ school no yɛ makwan a ɔkɔ akurase kɔbɔ ne papa ɛma ɔmo ti koko ɔmo boaboa ano gu abɔyɛ na yɛabɔ ɔboa ne papa ma ne twa nkrampan a kɔpem sɛ owie school na ɔbɛtoa so akɔ Kumase High no na afei na no bɛmo ayɛ ɔn sɛ normally sɛ ɔba Western North ase a between August mefa ne sɛ from June, July, August ɛyɛ na no bɛmo wɔden kakra ɛde ma papa nom akuafoɔ saa time so na yɛ na nkɔlaa no ɔmo ɛbɛwura SHS nti na ne papa ɛpɛ bosia na watimi de atoa ne ba ne school so because ne watwa ɔkɔre na mfofoɔ nyinaa hɔ nso na mu wɔde nti wantimi anya bosia ne bi nti ɔnoa ne nua ketewa ɛna na ne wɔfa mo mprɛko bi a na ɔhwɛ wɔ mo ɛwɔ gyaakye ɛna ɔfrɛ no ka sɛ oh bra mprɛko na mehwɛ wɔ mo no me wɔfa mo ama me baako na wanyini to the extent sɛ yɛbɛtumi atɔn no ɛma na yɛyie ɛna ɔbɔ ne papa maneɛ ɛna ɔmo kɔ no mokɔtɔn prɛko no 43 pesos ɛna ɔtumi de kɔtua ne admission fee ɛfiri ɔtua admission fee ne wie a ne yɛasama no another envelope ɔkɔbi envelope no mu a yɛsɛ biribi de prospectus ɛfiri na ɔbɛtɔ ne school uniforms ɛnoma nketenkete a yɛde kɔ school ne adeade bedsheet ne mattress ne adeade ɛfiri na ɔsɛ ne papa ɛsan kɔ akura so kɔtwa bɔɔdeɛ ne adeade kakra saa na otumi di wura Kumase High na odi wieɛ no nyame yɛ n'adom ɛma ne tumi wura Kwame Nkrumah suapɔn mu ɛhɔ no ɔkɔyɛ land economy owie land economy no na Nyankopɔn ɛsa yɛ n'adom biom ɛna onya akwanya ɛkɔ USA nti ɛhɔ no ɔkɔyɛ ne masters a ɛdi kan nti ne masters no ɔyɛ no in education ɛna owie ne masters no wɔ hɔ no ɔsan toa so ɛyɛ ne PhD in educational management nti sɛ ɛba nwoma sua a yɛwura Adutwum ɛyɛ obi a wabin yie me nua owie school owie ne PhD no ɔkyerɛ adeɛ ɛwɔ
America BECHEM for 10 years. Na no kyerɛ mathematics and information technology. Ɔkyerɛ adeɛ for 10 years no hu sɛ bibi sononko wɔ ne mu a obetumi ayɛ de abɔ America aban. Enti ɔno amu decide sɛ obesi ɔno ani schools. Enti ɔkɔ Wall Street ɛkɔpɛ bosia over $20 million. Or the proposal emu odu ɛkɔto aborɔfo n'anim ɛna aborɔfo no hwɛ so ɛma ne bosia ɛna ɔkɔ see school ɛna ɛsan sɛ obiara ekuta Android phone ɛne ade nti no ne school no a ɛwɔ California no ɛyɛ school no ɛyɛ mmiɛnsa. School no din ɛyɛ New Designs Charter Schools. Sɛ ogogola a wobɛhu workers a wɔn yɛ adwuma ma no aborɔfo bebree ɛne before kakra ɛyɛ about 200. Na ɛsan sɛ wɔn so run free education from basic to university no. Sɛ woyɛ ankorankora na sɛ wote sukuu a nkwalaa dodo a ɛwɔ school no mu no aban no ɛsese a na aban no de sɛ nkwalaa no ho sika ama wo because public schools no nkoa ntimi mfa nkwalaa dodo a ɛwɔ America man mu. Nti wo a wo run private school no sɛ nka bia ɔba sɛ wie ɔso wa sɛ private schools ɛwɔ ase nyinaa no aban bɛsese nkwalaa dodo a ɛwɔ private school biara mu na every time bia no saa nkwalaa no school fees no na yɛde ama proprietor no saa ne ade a na ɔyɛ no wɔ hɔ. Enti ɛhɔ nso no na odi MPP amanyɔkuo no na odi mu kina paa na ɔno na yɛ ɔmo first vice. Enti abra yɛma mpɛn dada ɛyɛ sɛ ɔbɛpiri tumi no na ɔkɔ ama no ne ɛkɔhyia party foɔ. Enti emu na ɔde kɔhyia no kɔ hu school a yɛredi twum wate ɛwɔ America a ɔde boɔ ɔma no so me so ni so ade hu na wo mani so ne sɛ mpɛ sɛ me de free SHS ɛba Ghana. Enti ɛne bra na bɛboa me na mitimi implement me policy no ɔkae ne nchi. Enti ɔbae nso no ɔno ani krom gyaakye a ɛyɛ a follow and abosomtwe constituency ɛka sɛ saa de a ne wɔn ma na ɔbɛgyina wɔn anan mu ɛwɔ parliament. Enti owura parliament in 2017 ɛna nyame adom ɔmanpani dada ɛyɛ no deputy minister to honorable Napo adwuma a ɔbɔɔyɛ no yɛnyina hu yɛ nti wa ne tribute a ɔkaeɛ no ɛdam sɛ na he was the best deputy minister. Enti abra party ne sanya akwanya sɛ yɛbɛdi ɔman no so biom from 2021 no ɛna ɔmanpani ma ne bɛyɛ minister for education. Ɔbaeɛ nso ɔbɔ adwuma paa na ɔbɛyɛ minister for education ohun sɛ the first layer of your man penny person or about free SHS no yetimi implement edu baby, but the second layer no say be introduce baby a friend of STEM education, science, technology, engineering and mathematics. Enti o de ho enkrata ekoto cabinet ni momu bobo hu e mani demonstrate hia say say baby a ewiase no ekɔ no e was a school sɛ akwara no kɔ school na sɛ wɔwie a ɛsɛ otimi de ne nsa etimi yɛ bibi. Enti okɔ ya awaso ha ya obon sɛ STEM school no baako esi hɔ ɛna ɔno ani krombo so ntwe so baako wɔ hɔ ne ade but sɛnea ɔpɛ sɛ mmabunu ɛne yɛ nuanom nketewa no obiara bɛnya baabi agyina nti no ɔstarte project bi wɔ ɔno ani pɛ so from 2017 owura parliament till date nkwala a wɔtumi abɔ ɔmo wɔ no ne mpɛso ano so pɛ ɛnyɛ wɔn a wɔatumi abɔ ɔmo from other sources but ɔno ne mpɛso ano so no ɛyɛ 150 to ebi wɔ UMAT, ebi wɔ UCC, ebi wɔ Legon, ebi wɔ Tech a ɔmo nyinaa dodoɔ na esua engineering. Saa nkwala 150 emu 130 ɛna esua engineering ɛna 20 so ɛyɛ medical science. Efei maybe a party na do to see a way the name so person contest and say mpanimfoɔ bɛyɛ ɛnan a wɔn yi wɔn anim nyinaa no party ma aba
ɔno adutwum ne naso abɛka kyerɛ ne sɛ yɛhwɛ w'aho braseɛ from 2017 a wobɛyɛ deputy minister ɛna MP for Bosomtwe bɛpem ɛnɛ yɛ a yɛkasa yɛ a wo serve wo second term in parliament ahobraseɛ a wode yɛ adwuma ɛwɔ education ministry sɛ party ɛpo bi a ɛnɛ ne yɛkɔ so bɛkɔ social media na weitu mane wei ɛwɔ ha ne yɛka sɛ ɔyɛ unifier no wɔde apam atade ahyɛ ne su ɛne ne bɛn nyinaa kyerɛ sɛ papa yi ɔdɔ nka bɔ mu a ɛne yɛwura ɛdetwum na menua amanyɔsɛm a yɛyɛ no wɔ Ghana ha sei no party akɛseɛ mmienu a ɛdi anim kan ɛyɛ NPP ɛne NDC no obiara wɔ ne base but obiara base ntumi ma no 50+1 a ɛbɛtuma mu ayɛ president enti wo a no pɛ a wo mene wo edi nkɔmmɔ yi a woyɛ floating voter na meaning party a wowɔ no mo na mo decide who becomes president mfie 9 biara mfie 8 biara no floating voters ɛna decide sɛ sɛnea no mateɛ no ɛwɔ sɛ yɛ nyinaa yɛkɔ ne sei na sɛ adeɛ baako bɛtuma motivate floating voter paa ɛyɛ sɛ party a mepɛ sɛ metum abama no asomdwe wɔ party ne mu anaa sɛ party ne asomdwe wɔ mu a ɛno na wobɛtumi aconvince obi so sɛ oh ɛsɛ party ayɛ akɔnɔ obiara nso pɛ sɛ ɔalign with biribi a ɛyɛ akɔnɔ enti ɔda dwene ho ɔde n'asɔfoɔ bɔ mpayɛ ɛna ohun sɛ ɛyɛ call sɛ ɔmɛsɛbo ne man menua me ne wo kasa yi wokɔ asante mantam a 2024 elections MPC num a yɛanto ɔmo so ɔmo internal primaries no yɛanto ɔmo so abɔ ɔmo kɔ ɔno push ɔno abɛdutwum ɛka ho bi na waa onim sɛ asante mantam ɛyɛ MPP ɔmo World Bank sɛ nyame yɛ wadom na yɛyi wo sɛ bɛyɛ member of parliament a ɛwɔ mpɛsua bi so a the possibility sɛ wobɛwura parliament no ɛyɛ more than 80%. Enti for a member of parliament, a deputy minister, na was several years, na fe ne mpɛsua so bosomtwe pram so ɛhɔ na chama wontumi so ne krom fi Asante regional minister so if is mpɛsua ne so wa former Asante regional minister no abo Samon ɔsɛi wɔn nyina hu sɛ adwuma papa ne bɔ no sɛ woka sɛ bi a wokɔ contest na bi a wobɛ waste wo energy and wo resources enti party mpanimfoɔ nyina hu sɛ no ɛwɔ sɛ papa no yɛma no kɔ ebiom enti ɔkɔ on post ne enti a papa no yi n'anim sɛ ɔpɛ sɛ ɔba ne sɛ one wɔhu sɛ wɔ sɛ yɛwagi war against poverty na and then ewiase na develop to the extent say menua wobetimi atena sɛ wi ɔso ha na wayɛ adwuma ama companies wɔ America na ne course a ayɛ akɔnɔ paa sɛ woyɛ saa course na woyɛ hot cake ɛne ne yɛfɛ no cyber security wɔfa computer yi a wote animu yi obi betimi atena baabi ato bibia bi computer yi so a ɛbɛgya me obi bia enti ya na ye maame no merewafo no frɛ ɔmo internet police wɔn na at every point in time bia no ɔmo make sure say bibia ɛda na kwam wo de amini sɛ wo nsɛtwa adwuma no wabi wɔ mu yie paa na me de assignment bi gya me du nka mɛsa frɛ wo okay bank sɛ wo krom ha nyinaa no wo de managers ne nkasa na busa wɔn sɛ ba wɔn IT consultants a wɔn hwɛ wɔn system na wɔn de operate na ɛwɔ wɔn headquarters ɛwɔ nkran na hwan mu ɛna yɛ a wɔn employ wɔn as IT consultants most of them ɛyɛ foreigners banks ɛwɔ kurom ha nyinaa me pɛ sɛ mɛbɔ obiara din na ma yɛ advert ama obi but from krinkrin to krankran IT consultants a wɔn ɛna ɛhwɛ sɛ de bia wɔn machine no ebetumi ayɛ adwuma wɔn protect depositors wɔn sika sɛ na ɛbɛyɛ a internet akɔnfo yi
entimi embonwura wo system no mu and transfer sika enko baby without even the knowledge, because sa internet akronfo from hackers yi won betimi a hack your account a wo until say bia obekọ bank wo say ko yi sika no wo kura bia na wunya information say bia sika say na free account mu until say wakọ na efe bank no be sha say mo ye hwehwem no mo say ebo sa ya da so ye na gu abontene ti ye ready twum ehu say ebe hia ene sa cyber security graduates omo ye hot cake e wa America entina ma what this STEM education abase yentiti ye nuanom ne ye wo fasefo no yenum ye hnya kwan ye tam na sa STEM na bi ni ho ba ke bi ho an ke nyina ka ekoye bi enti yentiti ye nuanom na ebedumre bi no yetimi anya wo nkwala omo aben ewo internet mu hwe o hwe o man bi se China 1978 ya na China na yenu nyina ne di hia together ena o ma pani bi ekọ Japan no ko hu se na Japan esi develop no o call back no challenge in the cabinet say e was so much me produce 50,000 engineers yearly. If you do maybe no almost challenge you say almost they go 200,000. What's a China? Almost your mind almost so pa almost running into billions. Enti ene se o pese wo see factories ni o se wo sha se so be first and say wo benya engineers. That is why I share one district, one factory. Brilliant concept. But we don't have them. We don't have them. Now, startup, ukofa expatriates from China, and now India, and now Israel, they say, or make sure we machine sumawa. We found to be in because all these countries are making US money at the idea. Omutia, womu workers on hourly basis. And the county and can pabe no see better high. And can pon don't do no. Everyone will be no. It was cow boss betua at the amount. It's a be obana obepon 2 p.m. You tria on hourly basis. Sanity, Uko UK, Obi o UK bia, Obi o Belgium, Obi o Australia munina, we are Juma yen monthly. You're calculating on hourly basis. Enti baby crap or homogeneous weekly. Baby so homogeneous every 2 weeks. Enti ya de nyina ye ready chum. Na ho brase de wo a me ne woti hwa yedin komoyi. Unim. Party baby a otie mi no enim. Say ye mpanimfo ka asem bi say suban etise sebi nyensen. Senia etie bia osu ewo mu no senia etie bia no se me ba fi ha ne na me hoho me bedi ha be 1 month na wo de wani to for ma wo behu se abrante bi se na ne so bantie ena ye se wo pese hu onipa da sani ne suban a eya ma ne tumi na ma ne sika timi ma nipa sesa overnight me so bi papa yekuani obedo obusu kwanta enti me the first time I ran studio has it was about 10 years ago. So na teacher Collins mo ne wa ha. All right. Ene ya yenua abekan na wanya ne baby ko. That was the time I be ra. Na ye wo team kitua bi obusu kwanta ne ye bo second division. Ene ade. Ansa na me na mu a me de ko pie enkran. Enti me de me ba ha se a what about them? Ma ba me die. But you know no ma me misa o. Doctor Osei Awadutwum. Ne campaign message pa odinam a ebema delegates dia ye nyina so say ye de beto aba ama papa we ene say the campaign message pa na hope for everyone. Hope for everyone. Hope for everyone. It does so ewo homu bia irrespective of your background. But the party man are ready for him there. Minua enti na maba ha no pain. Okay. Question ya me no mienu.
yebusa ye ho ene ye nuanom party ma delegate nyina ne say ye pe flag bearer and now ye pe president 2028 abai bakoto no NDC so be presenting new candidate because ye John Dramani Mahama we can add in the first term from 2013 to 2016 and we are all per the constitution no ultimate year president more than 2 terms and you see our NDC for so no nunumu ape obi a wo mo so be yi na ma na be di party nanim e be level playing field a ne wo a we floating voter ne mi nua ye o temi nchen a o hye Chelsea jersey e bebusa na won say saa nipa mpanimfo mienu o mudi party akese anim hwan na ye de tumi ma na obetimi implement policies a e be ma me ho ha me nua ketewa bi asabe owo nzawra betimi anya school papa akọ na obetimi abaye bibi soronko e de abo abusua no why na demonstrate say you can't unity a obetimi a champion within the party because never that you like it or not there are issues within the MPP uko social media me mo obi adin wa ha but wo de e follow social media so de yen twani bo na we tumani we wa ha na we tumani we wa ha that me oluman o 2017 at age 95 o ka tell me say wo bi konom nsa na o ba be didi watema na wa bo wato obi enu obetiba ka sebi onom nsa na ni IQ no na yira obi a obenom nsa na o ba be gina Liberty FM anim ha na wo bo wo akutia na odidi watem no wo bo wato ho ache na wo de nsa no na kata nani nipa bebre hide behind politics kan semu ya na wofa facha de wo ho ba to de bi yi fruit mi no ya na edin sa semba me no mie ni yentem na me kata mani kan semu ya me bi ko kan se bi umame a otini ba bi a abrewa anu pe fe na bi a wabo ne epese bi a obedi me kama ne kwa ka papa na fe ye to aba wie na ko papa se o yenya to awie de yenka bomu a wofa da bi ahu nipa na bo se na wakai ensem a waka na kirew ensem no bi wo ha Bible say yemfa ye nuanom bɔ ne nkyɛ wo but wobetimi de akyɛ but say wo ye fruit mi de eno de we ni penti no e ane mo odin e basa awonkeka obi o te se wi oso ebenya se okɔ nzuenzu a akɔ ye party adwuma no o se asem na muso mbetimi enti munkɔ ye adwuma ne yenhwɛ enti party ma mo wo se wi oso mpeso aso honorable edutum say wo ba abesom mu ni papa yekuani o si won tran crime and formulate policies and man crime for see anu pay say o boss we decide say oh obeso breakfast na ebia okoye tea any ade de brewa ebi kwa na wo anu pay na okondo yifufu enti obi wa ho anu pan breakfast no wo num tea okono heavy sa na onu abade tum say essence ne papa eye kukokuani na ne maame ekukokuani na onu ankasa so wado koku aseda watwa nkran pan ya onim ohawa ekuyafo komu no obeba na nanom na aso na onu matena se na wabusa na nanom say moda woroma efre na musumonya mode me so me ba mabe president e de ben na e wo makoma so because onu tena nkran na o ka say oh sabi kokwakuafo de we increase producer price e de ma wonum na we reduce cost of buying chemicals near the idea unu o mawi a ebi ho anya no mo hwe ebi kura na omunya ya anka koku clinic ebi won kran ebi okumase no na ka edi ba kwa be sise wi oso wazi se na ebe ya koku ne bia ne ho dodo na obetima fa ne krata ayi den akọ ne ya hwe ni for free ebi na no ne ade a ya pa no makuafo no eda o makoma so a omunya ya anka omo pe nti se wo tran kran na to ka say oh
me de producer price akose ya to you no there why you be ama wo mo but in the ono so de kokoro no nyina na ote a onya 2 bags no so the kokoro one bag crab ko 6,000 on what 2 bags a say no benya wo mo okay eti kura the kra nyina ne say party ma yinya nkabom efie bia nkabom nim no bibia ne ho a wo ye agina adwuma mu ye se nkabom ewo mu a ena se wonye market akra pa wo pia abontene a wo betimi ni maame na oton ade wo dwuna se dwuma kwakasa se wo adenti na wo mama ye mmɔ wo dwuma ho dawuru emfa ma wo Liberty FM ba se da bi antokwa wo ha se oh me dem ye show host enti me ba na me pon a me come baby ni aka na marketing for dia e bia na wo wani mu fari enti no woni obi ko kasa obeka se oh esan se wo ba be woni mi akasa enti no me ba na me dem no ma ba no bo ho dawuru saa na ye ka che delegates nyina se ye hwe ye mpanimfo a ye hwe obi a track record ye hwe obi a anokasa a eno ma wakeka in the past the he na ye political opponent why na ye to man na ye political opponent be use ono ani o trances Liberty e dia to aba etia party no ana e dia ye campaign etia ye na why so na ye to man na ne ye betimi aka ye nyina bom se iko ba ko ye mma na yetimi any NDC akoko na ya gitumi no na efi ya be hye man no ya wagi war on poverty na ye nuanom a epese wo musua education through STEM a we introduce empeso bia benya STEM a akwala bia benya kwan sua ade na sebe se nyega na kra na obenya ene ukọ India omu wo a lot of Indians a omu ye adwuma wo America omu ye adwuma wo UK e science say omu fa science omu fa technology omu fa engineering omu fa mathematics enti nyame ya adoma onu abo ankasa beba fi ha me de osuma me se me prapra kwam na senia oba Western of Amona mo the giants of the West no yemfa fidikasie so emfa nka nkyere obi ase onu abo edutwum se nyame ya adom na party mpanifo e de akwanya beto ho a befa form na ofa form wi a obesi form obekom pesua bia so na efe oba oni party ma oni nananom atrase na nesu ade hu wo de ma party no wo de atudwa na me wugidie se ano pay party ma etie me etie Liberty FM ebe select obi a obetimi aka party na bom because se nkabom wo ho a ene ebetimi ni NDC no akon agitumi afi wonsem medase mezo medase ni awoti ni nkan eye Felix oye kasamafo ema eye Dr. Ose yaw adutwum ni campaign team a omo ede omoni akiremu ewo eye Western North ena no pay ye tade nkan ya frame kwesi fo kokodom the retired community police officer of Benchen wa ha say saranso so ena Bogati ewa ha womo ede agudie bu nsem no ede ba anapay officer. Yes, sir, boss. Good morning. Good morning. Mokodia. Alhamdulillah, nyamiadum. That's right. That's right. At the Pabiachi the next Tuesday. Okay. Mehoye. Nice one. Bogati. Boss of the bosses. Apo. Boss feeling great. And then the one our J bro for no. Chama, I'm not even saying we're feeding home. Oh no, I'm planning to pay our ma. But over here Tuesday in Cambro. Tuesday won't come. Yeah, Tuesdays. Tuesday. Oh, okay. Yeah. The Tuesday won't come. Tuesday, dear. Buy a damn bro for Menka. So, shut down. What is steady? A Friday and Monday. Friday and Monday. Yeah. Until every Friday will come. Friday and Monday, yeah. And a Monday will come. On Friday, a last working day. And a Monday, see. That's what come, bro. That said, on bro. Yo, I in a casa now. I was so many.
I was so menge tree no oh menge oh Bugatti Boss. also I dey Eda menge anti o menge tina no sana by September Friday dey English in kwa throughout sana me the retired community police officer all correct sir. all correct I take am Permission to greet you sir. I take am sir Nice one. Yeah, so Bugatti boss And easy. mo ma come Ada through tire Easy. na asem bi ha me cat yes o minimum ya ya Me yale na nse me yale pa was me ba office na. na ai Dr. Aid ne kan asem bi no pay o kan ya me hwe monim na say month nti ho na ye me de Sa. no can breakfast Yeah. what you want to found opa na e born to na mo born opa na breakfast na mo born very important Sun kama. okay edi kan ka ho asem na da nice one be se ne o kem se aboa bi because bi wa na opedi mo du and dem say ama asem ne kana Ba ohono yes. The underline when is obi wa no opedi mo du eno dey. ti sa na ma na breakfast in there Breakfast na ye bat eno. underline word near there opedi mo du Yes. nti eno na Me dey no. Me terms and conditions apply opedi mo du that's right that's the word Yes. okay they show how much terms and conditions apply opedi mo du they also who the terms and conditions apply Yes. na no ye kan ye no Oh, da bi enya dwuma. e ko be na otumi ni what's it e ko be na otumi ni na onte ombopo ye bia na oh say all kasa na o kan breakfast asem no ene kai aha enti mpesa na pay o se asisu me san esisu biem say adwuma wura yes wante a ye kai no That time say na adwuma wura sisi no. di wante Onte asa wa bona mane. eh ene obo defense o Asa wa bona. David otela kam ko mo na mo be to do ni machine out of penicillin asa na be du ha ni na adam the align word no dey obi pani ebu odu Ho de ya me lie. ho ya wo lie Hey, breakfast in the koma ye Breakfast nyina no koma yina me lie. underline word no Yeah. opedi obi pedi mo du sa no banku ni fufu na no pay de na pay banku ni fufu Hey, na si akokwe amanfo asalai. Gobe anope ya Gobe. eh Ga ade. abrosive o meku ye o enya Information to na video 422 na opedi mo du na Se ba bona ka ko baby. onyanso ka bisi na channel se obogumu a ogati anapa menja mamwa na ye bongu no yanko yanim okay anapa ye nto aso Alright, ene anope ya trase akudie mu nsam no ye de pana enema nso atime kama na ye Tuesday. Eti ene Tuesday ene eye twada ene sawo kotwina se a nya sanketaka. Eti na mu ko market no na mutia akudie mu nsam no tumadi no bepia nso atime kama ene big game e ho eti buga ye fa tenema me ne ncheche voices a ensemo penia ye fa enso maraska enso ni ye totwa ahayu kema ne etotwa na ene chase team no e FIFA Club World Cup no we aye quarter final stage enya sanketaka ye penye team ye fa Fabrizio wo muni bo bokwa fa Chelsea ene omote beponi na pepe nso timi kama na ene game no ampaya atene petimi ateta na ene sauka aye MetLife Stadium ene sai game no enso betimi atotwa ewo New Jersey on sai game enso petimi baso openia ye fem fansio la tese wano ofamaya ye fan France wano ene BECHEM fifi na watimi atoidem na this a party crack game enso timi atotwa etina koten weno aye semi final quarter final ye we aye semi final na machanso enso tamai na pepe enso temi kama eti kemi enso be temi atotwa na enema enso temi pe na anua mekacho say abanche na ye fentia kontota oh anya sanketwa
sese so twa Liverpool fo a wo mo so ehia eye enema enso tema no na enko ene rehana mu nyina enso po enwom tribute enso tema no ahead of a game na paso against a team ye frame Fluminense enen sampaya ebetwa yenkwatie enso Maresca coach tema ye friend Chelsea. To chat to you a bit about the players that are missing, Liam Delap and Levi. How much of a challenge is that, and is João Pedro ready to start a game if you have to use him? I think already the last game we had, Romeo out, Moy out, Reece out, and we found solution with Andre. Now with Levi and Liam out. We're going to find a different solution. Joao is ready. We have also Nico. For sure, we're going to find a solution. Gentleman in the back, please, in the blue shirt. Enti, wey, coach ya. Ye funny Enzo Maresca coach tima. Ye fe Chelsea and the game na to channel and what and some way out to Chelsea and Chelsea team no bia really performance no wo so BECHEM na enema enso atimi come na the end of the day Chelsea team no enso atimi anya qualification enso ko Chelsea final na enso atimi come we some kakran from parliament one samro enso out to na game and Gilberto Silva na oye analysis on this game Chelsea against team ye fer Fluminense na yenkwatie ensam kakra pania ye fer Gilberto Silva DJ Sports USA one so ensam akra ena one so dia tutwa ena patati one person o ma fiame yenso pompo ye beti yenkwatie ensam. Honestly, I have been very happy, by watching the games with such quality games that as we have been watching so far in the tournament. It's great because in this new format of Club World Cup, if before people would not believe the level of the competition, I think now people start to realize the importance of it and giving credit to everything. And the impressive thing, one of the important thing for me was to understand a little bit more about how some clubs around the world are performing and get to know them, like Mamelodi Sundowns, for example. I didn't know them, and they came to this tournament and play very well, and they show that they got quality to compete, and this is fantastic. Exactly. And this is important. This platform for the clubs was fantastic. Enti wey ensamo penia ye fan Gilberto Silva one so ade to twa ahead of game and Chelsea ball against team ye fan Fluminense na onse ene game FIFA Club World Cup presentation no won pam for so pa enti owatwa bom for dia chire se de man se ko bia enso atagete se ene game no was so hwe na ene man so atimi yakama to hwa chesen among for mo hwe games no omoto se pa ye enya saketa kra no enso ensamo penia ye fan Gilberto Silva enso ade to twa ana metewa sam enso temao twibade so enya sanketa na enwa Monday enwa Liverpool team no na untem say yes aten aroho enwa Liverpool na chese omania bre pa team no chese players nyina ani empanimfo obia enso pe tribute antima pantia ye fa ese tiago apantia ye fa tiago na wenu untem say na awasa amanfo tisi krom na chesa amanfo enso timi pe tribute antima no enti anyumofo nya rahana mo wo bia enso timi panyum antama pantia chese enewo ye ne kra anasa wo ko ne krachi a mete wasam enso tema twemadi so a anyansa nketaka enti wei ensam kakra from Pamin Kuntima ye Remountain
na Martin enso eye training ahead of game on yame antoma watchira enso ebetimi ya tutwa na Real Madrid game no wa mo boy against ayetima ye fe PSG Paris Saint-Germain eti momientwe Inforia kakre ewo training ground Estados Unidos. Fíjate, gracias Victorio. Miguel Ángel. Adaptación. Si es que no ha tenido adaptación porque ha jugado hasta el momento. Yo creo que ha pegado ya el... ¿A qué nivel está para que sea? 4:54 de la tarde, esta es la imagen en directo de Real Madrid Televisión, hora local 10:54, comienza el entrenamiento, Victorio. Arranca ahora mismo, efectivamente, Álvaro, el penúltimo entrenamiento del Real Madrid, preparando esa gran cita que tenemos este miércoles. Eti wey kakra anus awo wi maje wa mo so omo kampa omo guso omo pepe how to game ya me am to man wachi anus be timi ya to twa against Sayetima ye fe PSG eti wachi anus big game ye papa wi maje against Sayebo kwa ye fe Paris Saint-Germain na enema so timi ya kama saike we sampaya atire pe timi ya jita to pewo no pewo sasa atire I was say pa kufrimu na enesaba kwa frima enye enti Martin ebe frimu anase tiba ye fani eye chese Chelsea anase mo kwa fe PSG ene be frimra anso ne champion so petimi a kire awa ta particular game na me ya to mo kira anso be timi ya to twa no ana metewa sam anso tama ewa twimade so an enya san ketaka na Akon eye musician na ena pantia fe tia controller akodai okori krachi awrohom ye pa na enyomoforo bia so de wahye enti apantie fe Akon was rest in peace dear contractor momienti enumaka tributan apantie fe Akon enso tema dear daughter thought you'd leave. You gave your heart. In fact, I don't know hopa enya some ketwa kwanti apantia ye fe Diego aye daughter Liverpool player no wotim so Obia entina washeba kese Obia ensu epere tribute entema apantia no enya saketwa wakone krachi antino emobo Obia ewu nanso kwanya apantia fe Diego daughter efasu ye no tim saltram aro ye pa na R. Kelly one Lewin na se ukọ aye USA Lewin so was say omoso timi omo na omoso pay tribute entema apantia ye fe Diego daughter eti R. Kelly enso ponima kram entema apantia ye fe aye Diego daughter ntina awia ye betrasia ye details among enso beti da pa on apantia ye fe aye Diego daughter na bi penso timi akama enya saketwa eti na me mfansie ena awia se betrasia details among enso ebeti pa na ene South Africa se nya saketwa na Africa no ye twem se aye Africa women on say ye po Afcon na aye man side on say ye man side na enwa Ghana against Somalia ye for South Africa anyway nkoyin enso former man konkun Ghana say South Africa 40 Ghana former no cheso boy kamienu ama Ghana say antibiante wotim say antena aro ye pa enti ene games re to so awo ayechese Afcon man side na me penso timi kama enti ba menhwe na me fa full resource no enso enfomone enkwani sa na penso enti enye kama sanse ene saupa atrimo ante na ye twese me penso metwa bi pay South Africa mano she Ghana kamienu ama Ghana yantimi ante Mali enso she kama kwa Tanzania enso antome ante enti wen aye Women's Africa Cup of Nation enso game no ana metewa sam enso tema menise ene buga hunsampe enso beka fisam no na be penso atimi akama anya sakato entwe game
ɛnɛ nso bɛtumi yɛtotwa na pepe nso atumi ɛkama sansa adenete ɛwɔ sɛ yɛtumi efolo na nneɛma nso atumi ɛyɛ kama ɛyɛ timuga yɛkyɛn no wotumi sɛ tie nkotota akwadaa no kɔ ne krakyi na ɔkɔ ne krakyi no ɛwɔ sɛ obi a ɛti ne ho hyɛm ɛti all the musicians sɛ wokɔ US a musicians nyinaa obiara de ne ho agyima obiara ɛpɛ tribute Adema tie kotota just omu wodɔ de ma player no musicians now follow football na was nka twudie ko mu yes twudie say yes because na twusu ye legend pa ti we that bofo na ye na tum so ma ya de akale bone de e ko bone de Ghana fo no kwa anye ye Ghana musicians no kwa oba anye hwe ha dwen pa ha dwen it is a one your shady. Obi may yam. Debbie. One count. Bed will be a yes. You can the point. Tianko Jota or Corner Cratchy. Quite of fast coin out of home. Insanity. One said, would you be a bed? There will be a bit. The moment. Quite on the fast one corner. And if to downstairs to the say, earthquake. Sure. Yeah, she train you per, she train a chamber 1 week to 2 weeks. Yes. Now you Hunipana. Watura no mo wansie do enso na ro ho ye papa tu de ne na eye very serious eti kwa onpa ne be fa so akon ebuga na ayene eye simpi na memoye yes na memoye se utikam na kana konya accident na the end of the day na eja to kanum yes putting in pure wakam a Lamborghini yes a billions yes kaketwa ka na schedule be amani promo wo mu nyina no afamu awu eti ayira hosam and Chelsea were game about 7 p.m. yes Piakum Chelsea against Fluminense and yes small game yes I know be team brutal yes omo stubborn but still na yeah, penny. Yes, adwuma no. And I say e bia nso tumi akama. Okay. Buga enti afisem. Me da self for prof na moteni kasa na pay odi amna ne nsam nyina no ehun nsam dia ba na pay so e ba fi na afei ya ba bedi afisem nkom kakra waso so awutie o best sports station Liberty 92.7 FM AM Sport abusafo 50 minutes per na afei ya de mo sina afei morning show no asan so to so me chance na ye ni nkom kakra e the African Cup of Nations Women's World Cup koso Morocco de noa games mienu etimi koso na pedal resource no de ba sa ura mum South Africa wasana na minia chese profo kano ye tra nye South Africa for share kan mienu e ma Ghana ye entima da second game no Mali etra fi share ba ko e ma Tanzania on entima ante e kan mi sei e na table ne tia Ghana yo group C South Africa they did 3 points. Mali tosumienu 3 points. Tanzania any points biana for Ghana. Timnoka sa Ghana. Your next game no will be against Omania. Your friend is Mali and a pair of Sabiniano. And the Badani say wa break Kumasi Asante KOTOKO at the President Cup no at the free heart for Samno. Opania ni the Honorable Kofi Adams. Onu and the Minister of Sport and Recreation. Now I don't know no say KOTOKO for the Mama Yadia. Ayadia Sombo. My exceptional job tino Oma Kumasi Asante KOTOKO team no 10,000 Ghana which currency no 1 billion say I didn't know my idea I no net the only way now on prepare for the African don't accept for if you penny any d at Honorable Kofi Adams assured banana pay yema yetie for and so atimatian any komokakra now when me send child crown I to one him say okoni wa the one player ya na ni team at Salim Adams so no ka said here obesia academy has a team no na yatete say hard for the new Adibiasika $70,000 na no any opania the dear Kwame Opariado ono na ekasa adema has a team ni busa sabre e kana ye busa say has motimetia anansa muntua yentie insamu opania the dear Kwame Opariado ono na communications that adema has a team no or the two yenanim yentie ni kakra is we won the Champions League. It was a situation that we were not able to buy players within a certain time, that we kept players together, and through that as well we were able to win the Champions League. So I am not saying that if you had a transfer ban, you should not be able to do anything. Players are one. You should be able to use them to do something positive. And in any case, Mia
no be a say the transfer back and I say they are back and all of that. Let me tell everybody that you can now and say the man and you be asking has to paid that money. I see. Yes. Okay. And then Friday. But the main kind have many. They are Tuesday and Tuesday and Wednesday. Antina salama. What is salama? Antina salama yedi. Oh, they do say they do ranga onye ni party they want order that. But wala usawoye nsama opani and the yare kwame oparea do no na ekasa ede ma system dia to just say eka bia ni wa has team no ede ni wa rubia say transfer ban no eye free at so has ebetima sane player bia wona pe na fe otima be sia kama team na no pay ye de we subscribe ede me na tie fo ankuranim kakra all the Ghana Football Association vice president opania redeem ade Makado na wase na no game e course so e wo Accra Sports Stadium game between Kumasi Asante KOTOKO na fe has the folk no wase anya ye hu say football no sa ense kra na fe na kase peba yentie vice president dema Ghana Football Association opania redeem ade Makado. I think it's a memorable event, and I'm glad everything went well, and the spectators were happy. The president was graceful enough to show up and donate this beautiful cup. So I think overall, a very, very positive start for a new season, or to end an old season, and also ushering the new season was starting in September. So overall, very, very good event. You could see that people still like good football as it was displayed. So I think that the notion that our football is dead is just it's pushed in this instance. Anybody that came here to watch this game saw a beautiful game, good patronage, a solid display of artistic football from all. Wala usawoye sama Ghana Football Association vice president opinion leading Ede Makado Ede Tuja yanko enim biem na fei yanko ministry na so na fei ni Minister of Sports and Sports Recreation opinion leading Ede Honorable Kofi Adams Anra unim say otimi kopie mo Boteman Sports Complex na enwa no say o da bi Ghana ebra ye bo tournament we no timi nya kwan enkoko ye inspection bet nura ordinary ekoko kaka no kwa na busafo asankrafo no adi Boteman chese Sports Complex wo amanfo ate pro to bi sidan kaka this is in chancha wo say wa spend usika e Boteman ho o ma ho kwan no woni kwan so odi say adwuma no kwan bia so obeche wante wo usidan si wa obebubu agu onom aye Sports Complex and he kwaso obia esidan edisi wo yinte Honorable Kofi Adams. Government of Ghana through an arrangement acquired 99.5 acres of land from University of Ghana for purposes of developing the facility for the All African Games Accra 2023. So about 43 acres was used in erecting the facility as we have it, which we toured today. The remaining portion of land is for future development, because the intention is to make sure that Ghana, as a sports-loving country, develop multi-purpose sports facility and even add accommodation facility to utilize those ones that are already been done. But clearly you can see behind and in front of me standing here that encroachers are virtually taking over the space in the last 3 months and developing rapidly. This is not right. This is all those who either are paying for land in this area, this space, from where the wall is for the facilities, all the way to the stream, which serves as a boundary. Wala usawoye sama opania ne din ade Honorable Kofi Adams Tuja na no prayer me atie for etimatibia nko anim kakana mfansi e uramu Black Queens won coach ne din ade came last Bokke Grenra ni tranye South Africa for bayana edum shega na kanimienu a yentimate na opani we ba no utwe ne 5 games abusafo ho watuma we ne ba kopɛ na sen performance no aya abysmal yintie ne kakra wa bra game no ekɔ na we no. Really happy with the start of the game for us. I think we're a better team the first half hour until the penalty came.
they can score from the penalty. It came a little bit from nowhere. After that, we gave them the opportunity to score another one. That's the problem a little bit when we lose the concentration, then we give it away too much. But otherwise, I think the performance is good, I would say. I mean, we know we were playing against the previous champions, so maybe the potential the toughest game that you can play in this tournament. Like I said, I think we did many good things. So if we take the good things with us into the next. Papa Kasabebre, yadi besi wa ha, ahenti abusanfo Blackens for coach Anidim, Adeakyia last Bokke Green, and a yatran kano, wakasan so nyina echi no performance na abusanfo wo follow this besi, and about two pebe transfer fee, yadi external version dia about the pop kasa na pay, or dem no nsem eba to me di ade watch Frederick bet my friend say Bugatti. For bills are canning mo. Bills set 2025 idea. And it does so homo bia or tiwakwa. Only ejumaye. Ain't if I when it bills. Na beji loan na ubeti media ya wow ejuma. Way ye loan don't come me. Wun yashio. Nye wun hiane Ghana card. Ewa na wun saka usika. Na sa we obia we ya wow ejuma upese wutremu. Anasa we ejume niya. Uji busumi aketria. And ye bill se bray. Na beji loan na. Won't be BS collateral and NASA deposit. We hear mubia. Ain't ya fate ye? Bills will be a 1 year to maybe ye. Ubet to me a begin loan don't come in nubi. Nasa what's nephew and when yes, it can be dear. Hey, wow. Ain't it for bills say see it was 0596 920 833 and now 0302 200 390. Now what to me at Yawo bills. Nemo, HSA Kakrawo. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit HSA. Bills, financing your needs. Malaria fever, Lontabia. Typhoid fever, Lontabia. Body and menstrual pain, Lontabia. Cold and joints, Lontabia. Loss of appetite, Lontabia. Lontabia. Say a punua, Lontabia. Wonamya wuya, Lontabia. I want to do what mono Mira, say the min to me be a fade a meme, a dime by quiet behind, and now say the min to me be your bay a beer and your fear you fail. By your power pumpamuno, not the shiny show, Nasafira, I know say ya, and Mountain Sobasida, Nafira be tete, comfort at 68 enterprise, and Nasa Mafia Basto, say Obama, your man, would be so fear. Now, when your baby do theatre, Nampenny for say, so when your baby do theatre, Nabra Bonano, comfort at 68 enterprise, and Nasa Mafia Basto, to a dance who you money in every chassis, was here. It says cement, iron rods, wheelbarrow, pickers, shovel, hammer, carpenter for so your foreign plywood, I'll bet to me your kitchen cabinet, wardrobe, and your
Now sa kan loan da. Eba no third party and comprehensive insurance nso a bra apa Memphis Rural Bank. There were 17 branches and more. Asankragwa, Aguna Memphis, Seshujunase, Seshuyosho, Seshubekwai, Seshakwantomra, Dunkonofen, Diaso, Babiani, Swamada Dieso, Yukwa Himan, Denchira Subin, Wasajabo, Ajakamansu, Seshunzaura, Awasu, and a Fufrokra, Eswaba Seshi Asempane, and near Mediga, Nemfasu Boom, Embra Usikaso, the head office, our San Kwasu, Freyan 0243 116 966 and 0244 948 600 Afi 0549 040 570 Apa Memphis Rural Bank Yeni mo fretete Apa Memphis Rural Bank Ya shumoda Yesi ebadia Bank bia kade Me ba junior mengro mabra wo pai Hey na wani na adi a woje oba grossa no na adi a wonyame nam dota mu a owo personality natural health care so aye eno na di bani dia say yo peske awo hu nsem de otenete se wo kase mu obuo o prostate aye kese ama onya dwonso mu amanuhunu ana empaso mreyo say yes stroke diabetes hepatitis B pressure 60 yade afichi kroma manihunu enam yade hodo ene yade bia was ne se hwa na medi oluman eni oledi kwa check up owo mfidie pa meye na adomatri ko ani na nsem double no hu ni sen hey I'll grow him oba o pese o hips anase o to eya akese ye ho adwuma sanso ene se stretch marks aje o wedi aboso a eno nso ye yi free ho berima oba masua na pese o pagyamu no bra ye be pagyamu ama obe hu peske ewo Accra La Paz Nyameche Junction ye o Crown Prince School no achiwa Kumasi G roundabouts Medila bachi wope there's a human rap woman so we also employ me Church of Pentecost any din hwanimu Takwa Roman stores opposite Zenith Bank Sunyai ofri Kumasi KOTOKO house Rex ye total filling station no din hwanimu Fre Peske 055 773-8555 Peske quality hair Sika kitwa bi ho Sika kesi ho and too much money so ho Teleson too much money promo no abedwa what Teleson too much money promo mu no ubetimi edi 100 Ghana cedis what debia da akensie emu 20,000 Ghana cedis what na wotwe bia akensie emu and 1.2 million Ghana cedis what akensie kese pa ni mu eno ye Ghana cedis opepem ba ko ne ahenu reload the airtime keke nenya pointer Ebemonya kwenya wudi be dinkunim dial star 500 hash ana ko Teleson play app ne so never won say too much money promo ni mu say ya dwumadie ese se kakra da ho Telecel connecting energies enele enehwe sa dwumadie so e wo Caritas lottery platform ne so Why you crowd say we benya wo chefa every 10 million a chedie no mu ana become Betway scratch and winner every 19 June 8th July we there bet bia wo bebo casino games no mu wo benya wo scratch card na we be ma wo kwan ama wenya a chedie hodo bebre kai say card bia wo nya no e be ma wo kwan ama wo hu a chedie akese a wo benya no beka hu say ya e wo www.betway.com.gh Gaming Commission of Ghana Sasha se woni vie no hwe a enko hu Betway bet wo wa F-Pack ye dropa anu enama esetipa ye flu cold edi kata ho yaw F-Pack tutu yawa efiri minimu kura abrofo friend no sore throat no F-Pack jojo honamu yaw nso na se wo ye adwumaden so na wo hu tutu wo a F-Pack ma wo hu dwo fom Sara na wono a epe sports akensi ahoro ni mriketu nso no se wo hu namdua no ye wo ya F-Pack rewura wapo mu koma yaw no eyedini F-Pack kutia free richness F-Pack jojo ahohye a ebata fever ne malaria ho no saa nso na F-Pack ekutia sasabro mu yaw na wo honam ayebosa no F-Pack so ma wo ho sepew ubenya F-Pack wo pharmacy shops any chemical seller shops ahodo wo man mu baabia F-Pack yebusua duro ma wona wadi mfie dunsia ne akire asma ne osa yarfo apemfo ene ma wo ma o manufo de ense se wo fa F-Pack se wo fa F-Pack nanu na wo ho anto wa ko hu doctor F-Pack blows your pain away se fie ni bibia komane wa ene yenko fie yenko bibia ni je wo bibia tinke mo den wo bibia cereal wo ene mpuse to de bibia ye tinisu
Yenko bibia yebetumi akyere ya adwene na yenya asembia. And sentry. Bibia yede nnwuma ye pepa sasa ya saketwa no a eye niwo no. Yenko fie bibia odo ohwe eni ani jiwo. Babia ni ho a esifie MTN home ema data bundles for na odi account fie no any abefo a mountain time a ebo adwantam so abum broadband.mtn.com.gh ana wo my MTN app no so na shasia eneya. MTN Liberty Time our crab and for Mrajmedi so. Aha, a Liberty 92.7 FM so any. A brass to say any man for the Sinkunya and another penny, Masida and Koema Recov group of companies. One more hour in Mako, Marco, and 9 and a war a company. Your Queen Elizabeth Supermarket Wholesale Branch. Na wholesale branch na say woni be omo wo mo wholesale branch no ewo eye Judase GPRT for omo office no ana wo mo abrosan no aha wonya edu station honom na wonya hu na abrosan na wo bisa se ehefa na apa Amanfi Rural Bank no ewo obia ebekiro wonya hu no apa Amanfi Rural Bank na Nenchan ho ubon se eye abrosan bi esi ho. Honom na Queen Elizabeth Supermarket Wholesale Branch no ewo. Hono eye wi oso buako taxi rank. Womo ewo ho. Bibi apese woto na okokoton. Wo pese wutu na oso kokoton. Koko hodma unsa ebeka bi. Se eba the general goods. Eba no emo, eba no anwa sardine. Washing powders ahodo. Toiletries ahodo. Ahodo no your ton a half bag and a full bag. And a half box and a full box. And the near man ahodo no de two ewo honum. Mr. Junasi GPR for bro sign mo aha main station honum no. Once the GPR to bro sign oh with the crab sign mo. Okwa also pay a upper Amanfi Rural Bank on Metro. When you hu a upper Amanfi Rural Bank no bosa brosan kase bi won nchen yensin wie. Honoma na your wholesale branch no ewo. Na your retail branch no so ewo a GPRT station wa. Upper Amanfi Rural Bank nachi. Honum na obi hu no a Queen Elizabeth Supermarket retail branch no. Na anapai upese wo si dan.
What the Bomodiana for the HM our Recover Construction and Trading. A dance on your man a boost or yasha. The dada may come, Missy, all the air I saw and I saw a before. Kosi se ubesi a dina we a cruso. A munia manina, bibi a win biano. But when HM our Recover Construction and Trading. Onsa Abekabi. So Pessi Ancasasu, you see Dynamawa, you be see Eddie amount. And you Recover Construction and Trading. There were AS who also tan or so. There were other branches. Penacroom. There will be our Amium, a Honum supermarket account. There will be our Takwa. Winya Edu Castown Junction, so you Flyan 0244878466 and 0534212702. Your Queen Elizabeth Hotel and Sus Ewo. A honum dear, Niabe dear, Niabenum, Niabeda, Nina Abusu Ewo. 24/7 the more security. Or car park and also there, Oba, the Edian Esson, into a car when you be a park in the year. Diana Pay may come for a Recover Construction and then you may call Munina at the amount of pay. Nemom KIT Solutions say one the earphones, Papa Eddie Abba. iPhones no more our who do say XR, iPhone 11, 12. One more our Air 12 Pro Max. There were 14 and 14 Pro Max. Open Samsung, Infinix, Techno, and a phone be a KIT Solutions. One must say computer and our laptop in the crown. Say a desktop and our laptop. I want to chima person who see how they buy a bear at the amount. Accessories are holding in a tintoning in a ebi. Sarah so and now open so your installations are hodwa what the bar ye bear at the amount. Upgrades in a year. Your GPRT you are brought signing Malcolm you didn't need share your big brain. Fire 0245 404140 and 0245 796770. What fry your veggie so and was so here one year to me aye at the amount. Sarah so and a God Disabled Enterprise. One more essay. One more aquacofa equiafagin organic fertilizer at the abejaso. A joke any be for the near entry moon air God Disabled Enterprise. One more air ton equiafo agent organic fertilizer. One more essence our POP materials in Abbey. Say a POP cement and then a fiber. Ubewuno a God is able enterprise. Ewo Jinase Abia and Abba Frewabo 0245 648889 and 0557 791530. Anapay amanyafono aye crowd ewa ha. Mewo eye mia mewo fa. Musa ewa kwabna Musa ewa ha. Yeah, try say NDC for the Abe kan ye ho. Na wo mo ema ye die. Ye be fridge made na se. Wo mo ba, wo mo benya akonya e do mo adwen kire e di aba. Anapay ye frame kwesi for kokodom. Na mo wache ema akwa aba e do eba dwumadi eso. Over wabla. No this nyame adom. No what pa no lo what is. Ah, nyame adom. What pa so la. Ari ahede wo yeso yeman na yepaja ye western of ma okoyinu. Yes. Na woda yeso no akwa akosi sen biguso be da regional organizer. Yes, be da yeso say be pe regional organizer wo MPP amanyoku mu wo western of no migina me nan so ye twen ama national conference na abawiye na fe ye hu se guidelines a mpanyfo de baaye no ye de be ye adwuma. However ye ne nkrofo kasa o underground nti migina me nan so so far na so quiet saying a mix kakra but there is chance. And means me debia me come say boa wo bottle bottle de o ko o ya manua
wontimi mfa amanya ya bisika na eyo wontimi mfa amti bottle but ni nyina nso nyesika sao enye ni nyina na yesika but at least wontimi mfa amti bottle nso nanti kire sɛ wonu obi bɛkɔ akɔkasa kora wobɛtɔ petrol na wode ananti nti definitely gise oboa wo ho financial kakra but enye ni nyina nso ɛna yesika nti yewo babia sika no wobehia ɛna babi nso yebetie anisuade hunu a wo aya manyo kui wo as individual no ɛdeɛn na wayɛ da ɛdeɛn na kyerɛ sɛ yɛde tumi ni hyɛ wɔn nsa wobetimi adi saa dwumadie no ama na atɔ party ma akoma so nti ɛno nso ɔmohwɛ ne nyinaa ka ho nti sɛ wodi wahoɔdi ne nyinaa kɔgu bɔtɔ no so a ɛbɛdi wuhwamɔ because wunni track record biara na wadwe yɛ wo sɛ wobɛtumi ɛde bɔtɔ no nko akɔ a bɔtɔ deɛ ɔkɔ obi abɛgye wodi sɛ obi abɔtɔ mu a wonyi ntontwene da obi abɛgye however yɛpɛ sɛ yɛhu the quality message awo anisuade hunu awo ɛdeɛn na wayɛ pɛnda ɛde asom party no enti na yɛmfa gidie nhyɛ wo ɛno nso yɛbɛbisa ne yɛbɛhwɛ ne nyinaa nso ansa na final decision no delegate na decide. Okay. Ni awote ne nkan ɛyɛ Kwabena Musa ɔwɔ for the New Patriotic Party. Ono ɛna anapɛ mene no ɛwɔ video mu ase ya yɛdi nkɔmɔ. Na ansa na yɛbɛ free dwuma de nase no ma mensan ma wo yakɔ. Ɛda wase. Sanse mahwere mo de hye. Ya sema ɛya. Mrahye badwani. Abrantie monopa. Abrantie monopa ne ɛya ne sɛ yenuan ebra wo bra ye nyina ye to aba no wie ye atete a ye to aba wie Ernest honto no da ne honto no da sure ne nkrofo gidi omunya ya ye to aba ma no wantimi ansom ne nkrofo wanyi mpo afi ba kumpo wantimi ansom mo but edian ne ye beka yankopon no ne wotumi ono de ye ba asase so wono nso no nim emra opese ofre yen nti aseda ne yede bema nyame onye mfomso na onye mfomso nso da abusua titiru ayire ne mma na yempaye ne se nyankopon no ankasa be so wo mu MPP ahwera de kese pa because just last Friday ya na branch ewo another station ya na wakasa ma party no na wo share the kind of energy the level of intelligence and order na di no a wo hu se bibi papa wo ni mu a anka enye ama MPP amanwukuo no ko na bedi ho mfaso o mamu ni nyina bedi ne so mfaso enso ye kan say nyame ene ye sere no say the immediate family no awofo no ene yire ne mma ewo mu yankopon no nkasa empe kwa mpapa bi na onfa wonfa so wonjuju won akoma na oncheche won wire na MPP nso mo bibia wo ye MPP ni bia yakọ memamra hye badwakuo ni nyina yakọ asema ano edin but yankopon eye bibia na okasa o challenge yenye yi ano edin mframa no abo no ano edin ose mframa no odin yankopon ana onim nia oye ono nso nko ana ote nia oye no ase mena omion de ye nipa na ye be ne den asem aba beto monten so na saasem aba beto monten so ne nyina no egina ho ema eye oil fielder na nsen ho kokoba se Ghana yatumi enya oil field foforo na sa oil field foforo yenya na NDC as majority no
sabi ebi mo se omo edi tuatua nkrofo aso na omo akasa nkrofo but minority in parliament na sem omo kan se ewo mu se Ghana anya bibi se nanso so no eho ase ye de ma eye NPP as a party esan se MPP ana didi hu nyoma nyina ama nia yensa kan yensa atumi aka nti nia no omo kan say the new discoveries were made under Nana Danko Akufo-Addo nti I was say yede abasobo no edi ema Nanado mama fam through ho mene ese sankofa inchi mama nchia yetiefu nyina se yenya ajapade etise ya eye fanwo na kire se eba beboa ama yen hyehyeye bi babia yetosin osikasem bi mu eba be yiye ama omamu ni nyina nanso no koro ne se obi na hyase enti ni esese ye bona baso no ensese ye de ye politika ni esese ye bona baso ye mona baso oya field ye misase da ben no mo hyase se ye hwehwe na ya hwehwe bi aba ana ye nhwehwe mu ahu se ebi wo baabi ye misa eye ndc ba ye ya na ye hyase ana debida enti mabai na aba power ani obia enye hu achiye mo na mukura tumi mu sisi ya na mom adwuma abandada no ye no ye nya mfaso bi nti ye bo abandada ni din ya na ediyen ena na abanyo otisu ndc aban wa hwere say kai say mara ye wura kofo edi crude oil ekomra hye badwam say ye nya crude oil in commercial quantity ye no one this for ka kire say nya no kro na ya adwongo ye kai sasem ena adwongo no ho ene ye pre ho no adwongo no ho ne ye pre omampanyini dada owura kofo ye ne akuokuo kasa ye hu adwuma man ko bai ampa de Ghana kwakohunu eyade ebetimi atu aton na wosi akonya so ndc for se dabida enye no kure crude oil kura wade ba ye no eya adwungu bi na ye de ba parliament nti ene mi hwehwe minia no ndc fo ene ye ba ye ne ye besi gas plant ene ye be ye se say na adwungu so e plant adwungu ye wo the plant ye de ye gas ana. Let us be fair and factual. Yemfa nidie maye ho. Politics no nti wo be ye mayoni a na ekire setem bia se wutwa ntora na. Enu nti na manipa bi kura ani nyi se ye de ye ho e be hye amanyusum. Menyi ni se sa ne se ba no. Sandi sifo yade oman benya ho faso a adenti ena meme kwabramu sa meka se enye papa nti some people so ayade na de mfaso abre omanya adenti ne yepese wo mu din kura ya pepa firi ho na yenya de enya firim sa jungu ya yewura kofo kofa baaye ndc aban ene shares sie di ho mfaso edikane because ye shares se yetuo no na yewura kofo no afira ban mu ehun hyehye ne ayi ehun bo hye kro mo hye atoye mantemfo sa tablo na ye nyina ye ka ho ne ye nte western north se percentage ye se ye retain ma western region ne ye di develop ye won e pa wa wieye sa asem ne nyina yira ye ya moso besi ne sabele no na yewura John Dramani Mahama no ye vice president ono so ka bi na nado dankwa baye
obeto adwuma ya ye no so but gidie o ho say ye da so wo japade bi mu a yenya ehun ye nti yenhwehwe exploration ene ya by the time ye behu say ye wo bibi e wo babi foforo no na ban kwa wie nti aban foforo no aba no woka MPP aban mu omutu anamon bi nyame ayadom eho aba mfaso ama oman no ama ene yekohu babi foforo nso a yebetimi yatu fango nti sa simple statement we ye ka ebema NDC amamu yo na butu ana ye jitu musa MPP ne tu anamon no ema eya edu babi ana mafe yewura Professor Mills pa ye kai se yewura Mills emra yewura Kufuor ekwaji sika na wode beye NY highway one crane N1 make NY highway one crane by the time ye be wiye no na yewura Kufuor na ban akwa wiye ya ma otifie eda ye kwakọ bia no ye papa Mills kai se obi na hye adwuma na se woto nsafre ye papa Kufuor ma ne di nanim nyam ebe tachi acknowledge se anamon papa no wutuye no ho mfaso nie eyo man na japade na ye den nti ye we ya na ate yewura Mills nanim nyam so na ate ne president ni so debida NDC by just 6 months ni o nti 6 months obne kwahwehwe o ye no ayehuye that is not true nti ye gitumu se nipa bi ye adwuma na sadwuma no na ama ya konye ya duru babia ya duru ya na aban na mamuyo no na achia no ana this type of politics no menyi ni se hu nyama oman Ghana adenti nesesa ye ko ho eye clear se adwuma no na ye dada ansana aban beba nti aban gitumu se anamontuo bi aban dada no tu ye ene ehun faso ni na aje abai na free party ni nsem na omampanyi ni aje ditumi free ni nsem adenti ni ye ho sa ebasa emma mabunu a etie yen esuade yenhu ehifa na Ghana mpanyimfo di yen na munyi ye politics a enu kire se esese ye yi nukuro nyina free ye mu ana na tambia ye twantoro mingi ni se nturo twa no ama wo ban Ghana ko nanim emfa so bia ma wo man Ghana se ye beji atumu se obi aye adwuma ma ba betoa so na ye den ye gitumu a intida se ye mamuyo no ana adurumre sese Ghana fo yesua esese ye ka no kurukire ye mpanyifo se sanu yo ma no ena emma nipa bienya adwin bi se amanyofo de omo nka no kure ade enti na wo ya mayoni a na obi abu se wo nka no kure enam sanu yo ma bi ntia because ade no enja kokoa mu nsemu adwuma koso no nipa ni tua nipa nso na ye adwuma no Ghana fo ni bi nso ka ho na ye adwuma no nti adenti ni ye pese ye painting no differently say ye na ya originate bibia aba engadia sasuban wi eboa oman no kanko nti amanyofo yenye factual yenye fair na yenye firm sa propaganda yi emfam puntu obi amre oman Ghana emfa puntu bi abro bagar enti kakra meka wo sasem no enya dia esese ye koni sei Liberty FM emrantie ne mabawa a omohwe mpanyifo asua won no ye ma wo mo the rightful signal nti ukoka manyosem a ana wo ya manyoni a na obi ya bu se sebi we mu de omo de ntronko na etwa sa na ti ada
Mimi who baby a major case, a dear way, send this in the year, ya make Kokogia man MPP, MPP night. May ye be. Mimi ye be. Because I know Okoyana Ayadin. What? Your man no couldn't in the D. Na Gana Yabako Semno, and ye and Naho. And say ye distort to your history. Yabako says, your best side. Because in favor minty. Now Obia discover BB, that's why I want to have a yenya value for it. And you money be I don't know. Obia at least Obia Edene Muaba. Into yenya sap type of politics, you know. And why yen a man shot so bonny and Mabuno. Colamedasi. Mabuno, so ye be a year for you, Becca saying. Colamedasi. Thank you. Kwaku Shaibu adjoining or former constituency chairman Emma NDC. So here you also. Good morning. Good morning. What's that? Nice one. Niabeto so ye di hun komo has to do with the minority in the press conference. Womo womo HSA the Eban Ekuba oil field they discover or Cape 3 points. Block 4 and home komo and idea minority that's more air can say I said more monam and de bia na ye ya discover see and so MPP aban and I discover but sa abaso body the mum person de ma aban da na atwamu no ada na muzumo yesa anopay mamenchia me ton kanche mission manager bia ebrane bana utia wo nanchi akwa wo nkwa na akwa wo mfa hwema emudi a wo de bana o ko nkran ya me mayo ufika mu si ya na oba studio uba wo de bibi breme okay mate anopay ma menchia yewura bigedu ene na executives na menchia yewura Patrick Queen Freddy Sibo also ne executives na menchia yewura akolaresoa MCE obi a mechia no na machia yewura Kofi Bente afo MP for Secretary ono so mechia na machia Honorable Paul Evans Edu ono so mechia na machia NDC fo nyina na omo free radio so mechia obi bia both NDC and MPP mechia obi bia na ye communicators me wo fa se ko abramu sanso ete o de assembly kosra na o de aba form no wa body team no wa ye kwasi we nyina ye kwa ye ka ye ba say me na me hu ye una hu ye me de tem ya me kan say so una hu ye o me na me hu ye o e kwa fa so a e beboa oman no ene hia me mba cho ase me mpa ade a ye be ya e be say ye konya ade wie kura na ye no me amaye eno na me mpe so mo de me chano me musa ya adwene say sa ade na ye no ye nka say your friend is saying nipo de bae no ye mo na baso da be na ye amanyofo so yesu ebesua se ye nja sa de me bold ma ka kire me nua kwabra musa se wo so ka kire wa ban ne se ade we ya wa woni tua be ba so te ase because obi kan history bi kra kire me se even yakoso mboda am kra no for the then CPP there, you know. Omuko parliament, omo opposui, se me boa ka me boa. So we CPP. Omo opposui. Eso ene e ko wi ase, na dia nyina na enjoy. Nti ya dia da ho da. Nti e wo se ye amanwofo no. Ye fan se ye kan se nka ye tete. Ya. Obi di ade papa po kwasi. Obi di ade papa po ko parliament a. Wo ye den minority be oppose. Oh, bebre musa no credit bebre so enya ne so what you say na me na me hu ye enya me na me hu ye wo abusa MPP for mo yesi no obi a ye ne ye hunu ye nti ada kra bro obi di gora ga say wo de bo tam ye bo nya ye bo wi ase no kra no mo na mo bo ya nsa na nyame ba ye de be ma mo emu ade ye ne hia me ba so adura tina me ne everyone say minua atama fotia so okaya e ma okra bi sare kwaji o say dollar no kra e ko form no mo na sha ate so okaya ha ya
I'm say oh dear na dollar what me ama obi wo de ama dollar akofom wo ma manfo abra enkwasi o ma bra obi be ye na ye o say wo na wo sa ase ye na ye ma petrol no kofom ye na ye go eno de emwa me de kwasi me se ma se me na say nipa pe ahoto wo manim say ye hu fuwelo say ye hu ye o say bu na hu ye o una enya na hu obi beti be nya de no kloti mi manage ara kwesi so woji tum sa obi beti mi ehunu say manya mobile phone eso akwa obefa so use no obi de tantan etire bia ade no ebe pie obi ebe pie wo abreso ba nyankopo hwe na se wutimi fa nya de pa obi yi wa furu mo obi abese ho kwesi mi bo aka chere sa me boa metiopa nyankopo na hihye bibia se wo dem jalo obetimi ehunu ba nyankopo betimi aka chere so wutimi nyusu ni yie e ma manfo nya ho mfaso nti ese bi gifru nsam nam de ma nipa foforo na no so so nti sabe enyo obi na talk ka no enyo obi na edi adwen ba ye ma ye ka ene obi atobi eti bibia no obi na ye job and me dey say na wo ka say n1 na yi so we dem say no ebedu baby obi mfro obi but enye the best cause won ya manyo sem na ye no se minua musa ya ade na ya yanka say ye na maba me su me beye bi aka ho mba so ase na se me na me sha ase me na me ko hu ye o ya se ma ye kan hu se ya manyofo ya ade a na ye dadadada ba no ru akofo na etime ya den edi bae we wura me che na ye wura mess su be ye hu obesu hu tade no mu akwan ye fa so atu do no nti eda ye tu first one okra no so ka e wo na ye wura mess o chim still bi no ana mebwa metio so nti me de enye me na me de baaye we na de baaye enehia ekwan ye fa so ebeye ni ye na sa no ma eno na kofa ade bi ba kwasi se wakaya obi be si school dan Liberty FM se musa kwabreka se me na me de baaye nti no o se wo na de baaye de a wa ye manaduru amento aso ena ese o ma no kwasi hwe se musa ya ye kuro masafo school dan ye si hoi ewo obi na sha ase enti enu na chibi ankasa menu akofi betala me franka kofi ya de ato aso ya yahu dede sa ewo say epp fo anto aso epp fo ato se si amoso ye ba usumi siani no so enche contractor bebe ho ni abeye Ghana ebisi sika ye de eye adwuma no eye nyina ye to kakra ye te beto ya te kwasifukuo kodom ne to ya te fache to ya te kwabramusa to ene ye ka bom so we dem je ye ka budget mfiri obi botomo eye to a ye jijijije ne ye ka bom na ye de akogo na ye wia ye de abeye oman adwuma me ba to so se nti mi ade mi chi no wia se ye koye ye ade a na maban efri aban ben botom efri akase botom na aban ya obetimi manage ni yie no eno na your friend aban mbata so tiase but ye be di to ama no na utimi fa nya hu ana obekọ pia de bi so Ghana did sika because sawo ye ya wo kan utimi gojina wa say sabi okwasi enya punsuo no aka say miduru ha me de me pan abom masabi this year di mfidie eko be po hu ka ne bo hu ka wie na hu sika ba na wa manage ni yi a ena na Ghana fo be ka cho say tena nkyai na sika ne ba umfa anya de pa enti kwasi we ya abai enye ho argument ayeye no ena be boa yem fa mpaibo emrem na nyankopom me nya ne dodo na yenya sabe abansu obetimi amanage me de aya de pa kwasi abrochire enko hoda o but yese ne abrochirefo omo ye ade a omo ye ni yie se de be ya se kaka kwan ya free ha nka ntabeti kwan be se 100 and something years na ye ntachen biem ene na ya de hia o but
and there be before yeah there a new 10 years a new way because we are there now the year say if sika bi ma beba no ya fa konya maintenance o kwasi ye betimi dia ya de foforo ana meboa Liberty FM so we see hospital no what city come why ye ni yie Adeakyia bi ma ye nkase ye sape hospital foforo bi mu ni ye sa de koya ade foforo ena brofo na timi aya ma kwasi me no kasai omo jeje omo to a because omo ayo mo no ma yie sisi a no ma bi wo ho a omo nya nka ho no omo tibi jeje to omo nti koko omo ntu ayo omo nya hwe em ye sa kom ho kwaje bosia enam say yen ye omo ya ade a omo ye ni yie kota omo ayi kota yie hospital a omo si ni yie so wa wura me chanu to omo ye mu bibia yi a avere de abiem na aka nti enne uti aburuchiri a ye wo akola wo ho a afiduru a invest ye wo na ye tuya ne ka nam say dan ka hwe no ma ye wo enne ye nya me de ne de me nua musa me ba na okọ amanyo kakra na waba yi kakra ena na ma me kura me ye yinka na nka ba bi okọ de na nka okọ no kama but e ba bi afi ode ko fa na den na de adwongo den no because e ade ya ye nyina amanyo fo ye ba yitimi eno nkyere se wo ye saa ye beto aba ma so ahuna nje e kwa be fa so manage ade na hia wo ba na gidi yi a amafo beto abro ama aba ma enye se wo be ka se e ya adwongo ni na ade no na amafo betie ato aba no nti kwasi na efa no so no enu ebi so gina mo so de me che no se ka ya betra hai asem a ye ka ngutumi se de shaibu kan enya papa shaibu asem a wo kan de ya oboa but mu bi mu se musa aka asem ono ani tu asem musa asem wo kan no kura bi anim but enam se o kan no kura ye be target se wo yi winti ono so nka na entro na yia na amanyo no na ye de afrafra mu ama ne bibia ekọ nwran enti de mo kan de me de masem na me kama kusi se enye hunu ye hunu ye ne hia but ekwan ye be fa so na eba ye de be ye no ma ama oman no agine yie no enu na me de me kwasi kwasi ehia me pa so ho de me che no na nka we ya ye me na me hu ye me na me ye din sebi nyankopon na de ba yo nyame na me ye hunu because we nya dan kura na waka se me na me si ye because oil de any gold a ye hunu asase de nyankopon na de ma ka nyankopon adom o man bibiti se Ghana ba ya ye gum no se ansesa ye suban ni anya no ma yi a ye be ye ni se ya se we na me de ba yo we na de ba yo na bara abasobo so de eyo me nka se nye adentina me kasa asema me ka me se me na we adwere pa but me ka bia to dem say abasobo de eye enu ntina ma eye minority in parliament so em hunu se omo kasa no because wo hwe ma April 2021 and as I discovery na buy under another dan kwakufo do penso ntinka bibi ni a ebia under another dan kwakufo do penso ye discover this very eban ana ekuban oil field work 3 points I don't know you want to say what show ebia bibi kakra but omo hu ne say ehwo asem bakra na omo kakra na omo yi omo free anu nti na ma we nyina nso na me kan wo se me di kan ka oh yeah me no we adwene say ye free na nanom first republic sana me kan no ns that sana o man say oh akosombo dam kra no yeah waka yeah omo ti say enso na ebe wi ase enye nyina na enjoy yes nti metenya o kana se ye nyina nti ho na me musa kwa na ya adwene say sanu mu ba da bena ye benya political will ni aka se asem we su ntwa da ben da ben akwasi because wodi agura woti studio kura na o ka se yewura danado wa ya de pa usi foma na hey masa de na wo ye no wo kwatere studio musa kwabna na woti ho na esi agura o ka se Professor Mills N1 obi bla me ka o be send message aka do masa ye papa ba say no kre
time the late Atamels ewo hodom na oye N1 wie no e no se o papa kofo na free ase wa ye ya be into we also no me no cut sword and yes that democracy the cry now we say betimi aba say NDC for be kura be say now they no ko eden ho oh ebetimi I don't know pese ye you ti hoyi nanado so ba yi obeji free obeji abani free da ben ye mi say ho say da ben so no so don mama ade we die nti obetimi achi ha aka say no ma hama ye yina na enye I want to make a man kosi so dem jene na ba so body ti ado de amanyo no this say yeah wo mu because here dey see am me ti we manyiri kakra because say manyiri because me 55 dim na wo mu nti omo ba no omo so fanye asuade na yenye because yes e ba nsa e be ma said ye na musa kan etwi yesan be sa wo say nyam wo ya ade na wabo homode na nipa ka se wa anya ade bu abam 200 mention no ba ni nyina chi no akwan e be fa so manage no na bo man no enu ne hia me. All right, mamen na kwaku shaibu ase kwaku shaibu wa ha for the NDC ena ofa kwabda musa nso e wa ha for the NPP. Nemu mamen ka o se Betway scratch and win pro bono yefri ase ebiem efri sabre ya kwakosi July 31. Ni abaya na se obekọ Betway app no so na wo de okwa ni o se wo ya no akwakoye na kama Betway scratch and win asanyaba with the bank whooping 9 million Ghana cedis and a year price ranging from cash, free spends, free flights and dodoana. So they are all up for grabs from on the 1st of July ekokosi 31st of July 2025. But obi say, how do you take part? Simply, you log into Betway. What betting on sports or casino. Navi, you get your daily scratch card. From there, it's just scratch, match, and win. With every day being another chance to strike it lucky. Way I make wasemi only on betway.com.gh. Terms and conditions apply. Kaise Gaming Commission of Ghana and a regulatory and bet responsibly. Betway also gets way more. The big family enterprise Tonyema Hudu Inabi say electronics any home appliances oko wanso ya ebi ho. Your fridges, your televisions your air conditions, your cylinders, microwaves, blenders, your fans, sewing machines, decoders, and afi your sans wallpaper, your cooking utensils, your carpet, mattress, your sans blind curtains, all sizes, all colors. We be one of the big family enterprise juna say. Yene framed filling station and edi enemoshe. Your other branch Abrosaina Sefriman Ura Bank ewo mu no your krabata baako nso ewo ho frey anopay 0243 920 371 and 0244675960. Big family enterprise yesi ye niema no papa na ne bo nso so fu enti anopay visitors na nso so bra na bepe bibi eto ewo yaso ye honom. Na ma mensan enko kwaku shaibu ho. Nansen ena ensem bi ebetoto ditodwa. Efa akwanya bi de ahye yewura Ibrahim Mahama na Jumaku EMP ensa. Na ebabeto dwa ye de bibia ahye ne nsa no. Ena ebi mu kase because ze ne nua president nti. Ena womo atumi ade BBC ade amano nemom Dr. Sam Jonah or a renowned Ghanaian businessman na
say Sanjona asema all can say science seminar amount for a claim of political favoritism surrounding engineers and planners EMP or acquisition of the transformative Black Volta Gold project no ono no essay yenyi sade no emfree na enye se bia ne nua ene president enti enama BBC akwakodi na fa nemum eyade a owura no odi ese efata ana adwuma no so a oye no so no adwuma no egina brane a obetumi eye BBC eno nti enama ye di BBC edi amano but still ni amanfo kan kwaku shaibu wo ne se wo mo edika media no kre ba ko pe esunu bia ne na dwen o anope ma me nchia madam fo ba ko regional manager uru adofo o regional manager KOTOKO board me chia no pa na Mr. Du also KOTOKO board o ched also me chia no die tie ne se Ghana ye na ye de ahye ye ho ena ma yakọ me papa no eye Ibrahim Mahama eda na metie no oso ono kra no yewura kofu abre so ena obeka se ono kra make ye so what am saying no start adwuma na oye ne ade ebia na sa discussions bia na ne ye hyase na ye mpacho so ate ase na owumu a na ye de adu sabri ne bran so baaye mitimi nka se ne time wanya adwuma wo ye adwuma enti ya ma no contractor me de mesa repeat said you obeye de yie ene hia na o ma say ma ye ni ko ho ani tira me kasa because ebia consultants no ebe ko no o si ni nua ya president ebia na o ya de ebia en fata wontimi nya den enka na me de mi wo arehyimu ewumu enimu se wodi adwuma mana because yetu mamu kura no otimi de ne cars ekura ema aban eya adwuma che mpacho so wate ase nti bi de we nya asem bi a enwanwa because oye na adwuma dada because ye wura friends Mahama abreso wo ka say bebie nyina hiri box site kwasi wudi say ebesi ne yentimi ntuyo eda ho ho ye de ma no ye di man konta ye hu ye de court di man kra still ya see yam fama no na me de me pesa me kan se obi nua ye president a ono so fata o ye Ghana ni so ye adwuma ba chenye ne dodo se kwasi unua baako mienu miensa enan enum unua no ko ben se aduonu eno de minua obi abekasa ho se wo ye family and friends so ho eno de obi abekasa wo ye family and friends unua se fata so ye adwuma ade nti na wo se fata ba ne dodo mu no na obi anso ba because enye nko an nipa utimi ye Ghana adwuma eyie kwasi so ho metia also ye Ghana ni but say unua ba ma we bebre and omunyina betimi akwalify there but ene ono so nko na we certificate ye de ye adwuma mba so so ase nti ye de adwuma na ma na me de minimum say ye hwe se obeye adwuma ne yie we ni yi a Ghana fo obi ani ni asem because me de Ibrahim Mahama apart from Ibrahim Mahama me de me hunu obi a ebi agye so obi be betimi aka akere me a omo so ye adwuma aka no because ono me de o kama me amatima so say on the starting because o ye bi Liberia o ye bi wa ha o di amona ne ade ti Ghana to no so ye bi a kwasi problem bi ani ho said you obeye ne yiye nku ana ehia titi se man pese me kan Kobla yes mama kase anka asem we anka enya asem bia sese ye debate hu but enam de asi dadenti na mama fo kasa se ye kaya ye wura nanado ne baba in your space wo airport
a wɔyɛ nnuane ɛtɔn ɛno bɛyɛ news ɛma yɛdi ni na wɔtwe wɔ kurudua mu saa denti na ne papa yɛ president na wɔkɔnya space wɔ airport hɔ sɛ wɔde yɛ adwuma sabi ɔman Ghana nyɛ Ghanafoɔ nkompo na ɛyɛ adwuma wɔ hɔ o me ntwawa no Mr. Yusu Mike we eba me to o there obesisa opposition. Okay, nice one. Okay. Nice one. Use that mic. Enti oman Ghana yenka hu se enyo Ghana fo nkompo na ye adwuma wo. Yenuan mo efiri other countries. Enso wo ha omo ye adwuma pe wo no aduane. Nti obi anka wo ye Ghana ni so ye adwuma. Ede nti na ye kasa. But because of political propaganda yede tare nti enema amanfo question. And the two, and yet the number of people abusuafo wabaemu, but the value of the services and the contract they manage a issue. Contract yedi ama yewura Ibrahim Mahame ne value to say Ghana, the largest bauxite deposit yinim that in a hin stretching any yede man nti say abambi and a president bi di na busuafo 20 kuram wo appointment ya fato sadwuma no yede ama one contract na yede ama na hwe say etisen the value no be who say is even less than 10% of the contract yede aba nipa bako. It's not about the numbers, but the value. Sike womu. Nema we ko banyina ni se. Ye wo mamu na nanado. Obu na mamu ena minu ye kuma sami jamfini ne boys. Ye ko ye list. So Akufo-Addo de wa ye family and friends. Family and friends. Wunye da busuani a wonya adwuma wo mamu wunidi wo mamu na ye kan sem ya mani to obi basum se aban ni hwehwanim abusuafo nko an o hwe wo ye bisa nti obi nua ye president ya na no nipa no ni nua no omo nya Ghanafoɔ bi mu ana ni nua be ye president nti ono dia oman no wonka ho bi na busuafo nka man no hu bi omo yadwuma didi a enye ye ye hu se abuses wo hodi a fine nti contract ye ma ye advertise you na manfo abede for it nti se ye de yen hihye yadwuma dia obi oba build a contract na wa wini biya no let us say he is the most suitable company and a partner obetimi aboa oman no but yan ye read political meanings into it enam say ye Brandford nipa bi ka say Akufo-Addo de e family and friends nko a enu nti na ma omampanyini ne personal secretary amanfo so ye nua Christos na ye ka ho asem yes me de ka asem wan ka se e ni nua o se enunti na manfo ka se wo ye ni nua just because they have common name na common name e issue wo Ghana sabi me kwa de fra me kwabra wo kurudu agu enti the question is politicization, unnecessary politicization of issues. And in this answer, we in Abba. Ibrahim Hama, Obia ni say, were a contractor. In fact, were one of the biggest contractors. Were you go to Hunswajuma? He is to mining. Obianim, what that track record? Ne company no enyaga na nkompo no operate wo other countries. Nti ade nti na nka wa won contract wo Ghana fo beka se ni nua ye president tia. Edam ne ye kan ye mre bi ye twa mu ntia.
emre bi eni da meka o man panyini ba ya man ni space wo airport wo ya aduane wo ya restaurant yes hey adentina ne papa ye president allow ana meka say fade so omodoso look at the quantum of the service ayerenda na fatu Ibrahim Muhammad ye say adwuma na nado na busuafo ye no say the Ibrahim ye dia man sisu a even equivalent to 10% in pana. It's even less than 10% of the services mo render ye nti ya no so yanka de say because adwuma ya $100 million and etua obi kado bisa said what is the value nti ya fa say na busuafo 100 na wo mu a bisa said entire 4 years obakatua da ye say na fa koto sa contract we hu hwe. You see say a parallel unnecessary politicization of issues and them must answer same way nyina ye den epie anka we after all Ibrahim Muhammad Juma wo ye wani Ghana for na yadwuma and we cannot say na Juma fo nyina ye NDC fo nko a ye timi kasa say port na Juma fo ye NDC fo nko a they are also Ghanaians and issue when you issue but because of unfortunate criticization na ye tagi di pebi say wo abusuafo na busuafo nti ene wo so ye kohu abusua no wo ma ene so be ye issue na banga eno na di mpuntu ebre ya na menyi ni say no na di mpuntu se ben na beba be ka wo man no ba bia ye no no nsuo mu se pollution bi koswa o man ye bebre ebe say enu ma bebri e ho de se ye de ya adwene ko se de ebe ya ma yie na wa ye adwuma wonya sika no o man ga na mu e ho mfaso no o man no but sa politics of family issues no a ye de ahihye ayi no emboa yen menyi ni se e ho wo mfaso o man ga na Saminu ya president nti abame nya dwuma nti yewura mahama na busuafo nyina ntina fie na the same way na do baaye nti wonu be ya bia ma na busuani bia so nya dwuma. Is that the issue in Ghana? No. Yanhwe se adwuma no ani pa beye no ehu hia o man Ghana emfaso wo so ye betimi anya bibipa de aboa omanyi mpuntuo se yenya yes to all these questions me hu ne enti esese ye de family issues eba but of course obi a static into obi nso beto aso me nyi ni se ebeboa yen se ye se ye do ye mangana sa issues you going forward asemu ye do obi kwose pose bi nani nua and na busuani wa ban ni mu a is the person competent? Has he been given an advantage over equally competent people? And that is why I feel say but I will share this too that there is this Azuma company womo honoma womo any Ibrahim nana etwe manso a womo edisa $100 million kwako defray under this 18 months ago. So under Ronaldo's regime, nasa adiwe sa time no omo antumi anya hwe amfa amma owura no. And this time that is why a man for read meanings into it and then bring it in. Oh, okay. One of the reasons maybe enti na man for kase maybe ni mano decision the interest of the because